खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बीटीसी बिसायख'थिया जानो थाखाय गेजेराव बारा सम गैलिया बे समावनो बीटीसीआव गोदानै गामि सोसनजानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौराङा बेनोदि फैगौ बीटीसी बिसायख'थियाव बीटीसीआव गोदानै गामि सोसनजानाय रायजो राजाफोरा भट होनो मोनसिगोन नंगौ बे बाथ्राखौनो बुंदों बिथां MCLA पवित्र बर' बिथाङा बिथां MCLA पवित्र बर'आ फोरमायदों दि बीटीसीआव गोदानै सोसनजानाय गामिनि रायजो राजाफोरा जानो गोनां बीटीसी बिसायख'थियाव भट होनो मोनसिगोन जिखिनि नতুनকৈ गाঁও সোমালে এই গাঁওখনিৰ মানুহখিনিও এইবাৰ ভোটাৰ হিচাপে ভোটদান কৰিব পাৰিব এইবাৰ সেপ্টেম্বৰত যেটো পৰিষদীয় নিৰ্বাচন ইয়াত ভোটদান কৰিব পৰা সুযোগটো পালে बिथाङा फोरमायबावनाय बायदिब्ला बियो बीटीसीनि मोनसे मोजां सोलायनायनि बाहागो थारैनो बियो बीटीसीआव गोदानै सोसनजानाय गामिनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे बीटीसीनि थागिबि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां आरोबाव बिथां MCLA पवित्र बर'आ फोरमायबावदों दि सिगां समाव क'क्राझारा मोनाबिलिनि 6 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो बन्द जायोमोन नाथाय दा क'क्राझारा 24 घन्टा खुला थानो हानाय जाबाय होनना फोरमायदों बिथां MCLA पवित्र बर' बिथाङा दानिया फैदो बिथां MCLA पवित्र बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा फोरमायखो बिथांनिफ्राय आबुङै मिथिना लानि এই যিখিনি নতুনকৈ গাঁও সোমালে এই গাঁওখনিৰ মানুহখিনিও এইবাৰ ভোটাৰ হিচাপে ভোটদান কৰিব পাৰিব এইবাৰ সেপ্টেম্বৰত যেটো পৰিষদীয় নিৰ্বাচন ইয়াত ভোটদান কৰিব পৰা সুযোগটো পালে তাৰ কাৰণে এইটো এটা ভাল পৰিৱৰ্তন বুলি ক'ব পাৰো আৰু যিখিনি আমি নতুনকৈ বিধান সভাৰ মজিয়াত 3খনকৈ বিটিআৰ এৰিয়াত আমি নতুনকৈ বিধান সভা সমষ্টি হিচাপে পাইছো ইয়াত মোৰ সমষ্টি যেটো গৰেশ্বৰ সমষ্টি পৰিষদীয় তাৰ ভিতৰতে যেনেকুৱা নাগৰিজুলি শুক্লাই চাৰপাং আৰু গৰেশ্বৰ এই তিনিটা লগ লাগি বিধানসভা সমষ্টি এটা হৈছে গৰেশ্বৰ নামৰ এই হিচাপে মই আদৰিছোঁ বিশেষভাৱে জিলা হিচাপেও আমি এখন পাবলৈ সক্ষম হৈছে যেটো তামুলপুৰ জিলাটো আমি পাব পাৰিছোঁ এই হিচাপে স্কিম ৱাইজত যিখিনি কৰাটো আমি দেখা পালোঁ মোৰ সমষ্টিটো মই ক'ব লাগিব যিহেতু ৰাস্তা পদূলিৰ ক্ষেত্ৰত গুডউইলৰ মিছনৰ দ্বাৰা যথেষ্ট আমি কাম পাইছোঁ SOBD ফানৰ পৰা যথেষ্ট কাম পাইছোঁ হিচাপে পৰিৱৰ্তন আমাৰ মাজত হৈছে আৰু যিহেতু দাঁতিকে ক'ব পাৰোঁ যিটো চুক্তিত কথা কৈছিল যে শান্তি চুক্তি এই শান্তি আজিলৈকে বাহাল আছে ইয়াত কোনো জাতি জনগোষ্ঠীত ব্যাঘাত জন্মা নাই আগৰ দিনৰ মানে 6টা বজাতে কোকৰাঝাৰ বন্ধ হ'ব লগা আছিল যি 24 ঘণ্টাই খোলা থাকে বুলি ক'ব পাৰোঁ সেইখিনি কথা বিশেষ মই আৰু ক'ব খোজা নাই যেহেতু সকলো বিটিআৰবাসী ৰাইজক মই আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাৰ মাননীয় বিটিআৰ চিফ মহোদয়ে যেটো এটা মিছন লৈছে প্ৰতিটো মানে কাষ্টক নিজা যিখিনি সমস্যা জাতীয় সংগঠন বা মুৰব্বীসকলক লৈ যে এটা ভিজন ডকুমেণ্ট ওলাইছে ইয়াৰ সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে এটা দায়িত্ব লৈছে নিশ্চয় এইটো আমি আগৰ যেটো দিনৰ যেটো নিৰ্বাচনত চৰকাৰ অহাৰ পিছত নিশ্চয় সফলতা কৰিব পাৰিম বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু চৰকাৰ অহাটো নিশ্চিত এইখিনি ক'লো মই যেহেতু বছৰে गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर बोरमा लकेल ना साम' नारजि अनला खारै थास' मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलि जानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जामबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन